ye ebile tsela yeo e bonwago ka leihlo le lengwe. Lekala la bohlodi le ya go laolwa ke kantoro ya mopresidente. Tona yeo a ya go hlokomela tshireletšo ya mmušo ke tona ye mpsa ka kantorong ya mopresidente Mondli Ngubele ka thušano le batlatši ba gagwe e le go Pinky Kekana le Zizi Kodwa. The second change we are making is to do away with the Ministry of State Security and place political responsibility for the state security agency in the presidency. And this is also done by a number of other governments around the world. Dibeke tše tharo tša go feta lekala la bohlodi le ile la ba ka gare ga maraga ka ge le paletšwe ke go bona dikgaruru tšeo di thomilego le go tsoša hlogo ka KwaZulu-Natal le Gauteng. Dikgaruru tšeo di ile tša keka bjalo ka mello ya hlaga moo ditona tša tšhireletšo ya mmušo di bego di fošana ka noga e phela. Tona Bheki Cele o ile a gana nnang gore o ile a hwetša pego ya lekala la bohlodi go tšwa go kgoro ya tšhireletšo ya mmušo. I want to repeat here, I've never seen that product. Not I have never seen that product. These products you sign when you receive them. Mosakaseki wa dipolotiki Ralph Mathega o re mopresidente o tšere sephetho se thata kudu ka tlase ga maemo a thata go latela dikgaruru tša go hulwa le go senywa ga mabenkele dibekeng tša go feta. You look at the state security as well, a very interesting move that the president is now going to oversee this portfolio directly from within the presidency. This, for me, it shows that the president is aware of the importance of the security cluster and its potential destabilizing effect it has on his presidency. Go dirile diphetogo ka lefapheng la tšhireletšo. Kgoro ya sešole ga bjale ya go etapele ke mospikara wa peleng wa palamente Thandi Modise. Ba bangwe ba dumela gore mopresidente o be a gapeletšega go dira diphetogo tšeo. Cabinet reshufflement this time was informed by the inconsistencies in the security cluster, the passing on of Jackson Mthembu, and also the resignation of the finance minister. And for me, the president, rather than bringing in new people as deputy ministers, it is just the old same people, but given different responsibilities. Go tsebišwa ga lefapha la bohlodi go tlile la mathomo mo pušong ya bobedi mo nakong ya demokrasi. La mafelelo ge lefapha le laolwa ke kantoro ya mopresidente e be le nakong ya pušo ya mopresidente wa maloba Nelson Mandela.